iyi ni kompanyi nshyashya igiye kugitugezaho wellness product. Urayibona ni EDINOX Global Forever Healthy. EDINOX Global Forever Healthy niyo kompanyi izajya itugezaho za product zose musanzwe mubona, zirimo men enhancement, zirimo double stem cells, zirimo diabetic support, n'izindi zose. Iyi company rero nshyashya kandi ifite ubunararibonye n'ubushobozi buhambaye mu kutugezaho product, murayisanga mu nyubako y'akataraboneka EDINOX Global Forever Health. Muracyabona ibirango byayo byiza cyane, ibirango byayo byiza cyane murabibona mu nyubako y'akataraboneka nziza cyane, inyubako nziza cyane y'akataraboneka. Murayibona uburyo dore amabiro n'amaofisi y'abakozi, harimo amaofisi y'abakozi batandukanye, harimo za stock. Murayibona iyi ni inyubako y'akataraboneka rwose, ijyanye n'icyerekezo, ijyanye n'ibihe. Ahangaha murahasanga n'ikintu bita wellness kitchen, aho uzajya usanga hatetswe n'ibyo kurya bijyanye n'ibyo abanitritioniste bandikiye bagana EDINOX Global. Ayo yose ni amabiro mubona. These are the offices. Hano harimo ibintu bitandukanye, wahagera ugatangara ukavuga uti this is EDINOX Global. Hano harimo stock, mbese ibintu byose hano ni ku murongo. Uzaba uri hano witegeye Kigali yose, umurwa mukuru w'u Rwanda. This is EDINOX Global.